Očekujem organizaciju perfektno. Jer najteži dio je bio dobiti svjetsko prvenstvo uopšte u konkurenciji ostalih zemalja koji imaju puno više iskustva i koji imaju puno bolju infrastrukturu, vjerovatno puno su veće od Katara. I kad su oni uspjeli dobiti u takvoj konkurenciji svjetsko prvenstvo, organizacijsko prvenstvo, ja uopće ne sumnjam da će oni uz sredstva s kojima raspolažu napraviti da to bude na nekakvom nivou koji je sjajan. Tako da uopće ne sumnjam da će i to prvenstvo sa 32 ekipe koje traje 28 dana biti perfektno. Ali oni imaju ideju, imaju cilj i oni će to napraviti kako treba, to samo biće prosto. Ali mislim da će što se tiče organizacije samih utakmica, što se tiče terena, što se tiče stadiona, što se tiče logistike, da će to biti jako dobro organizirano.